5 خطوات هتخلي الناس تحبنا من اول مره تقعد معانا فيها. في ناس اول ما بتدخل اي مكان الناس بتحبها قوي وبتحب قعدتها جدا، وبتلاقي الناس حبتها من اول مره اصلا يشوفوهم فيها. وناس تانية اول ما بتدخل المكان الناس ممكن يحسوا ان الشخص ده تقيل على قلبنا، احنا مش حابين قعدته. طيب ايه الفرق؟ ايه اللي بيخلي شخص محبوب وشخص تاني مش محبوب؟ خلينا نقول 5 خطوات هتخلي الناس تحبنا من اول مره تقعد معانا فيها. اول حاجه ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب. اول واهم خطوه تخلي الناس تحبنا وتحب وجودنا هي اننا نسمعهم. الناس بتحب تحس انها مسموعه، بتحب تحس ان انت بتسمعهم، ومش بس بتسمعهم كده وخلاص اللي هو خلصوني يلا خلصوا اللي انتوا بتقولوه مش سمعتكم خلاص. لا، الناس بتحب تحس ان انت مهتم بالكلام اللي هما بيقولوه، ان انت فعلا مركز بتسمعهم بتركيز، بتسمعهم وانت حاسس بمشاعرهم، حاسس باللي هما بيقولوه، بتتفاعل معاهم. تاني حاجة ان احنا نسأل عليهم ونهتم بيهم. يعني مثلا النهارده كنت قاعده مع صاحبتي، عرفت ان هي عندها مشكله، عرفت ان هي تعبانه. تاني يوم او في نفس اليوم بعد ما اروح، ايه عملت ايه النهارده، بقيتي احسن، عملت ايه في المشكله. الناس بتحب الاهتمام، ان انت تبقى فعلا مهتم بيهم وبتتابعهم، اللي هو مش خلاص يعني حكيت لي حاجه وانا قاعده معاها خلاص بقى هي حره مع نفسها. لا، الناس بتحب تحس بالاهتمام والتقدير، بتحب تحس ان انت فعلا دي خايفه عليا، دي مهتمه تعرف وصلت لايه في الموضوع اللي انا كنت بكلمها فيه او في المشكله اللي عندي، او هي عايزه تعرف انا عامله ايه دلوقتي عشان كنت تعبانه. الحاجات دي بجد بتفرق قوي مع الناس ان انت تهتم بيهم. تالت حاجه بقى وهي دي مهمه قوي وهو التقدير. الناس بتحب التقدير، حد عمل لي حاجه، حد قدم لي خدمه، حد حتى ناولني كوبايه ميه، شكرا ربنا يخليكي، شكرا تعبتي نفسك، حد راح مشوار علشاني، حد عمل حاجه بدالي، حد سلم لي حاجه كنت محتاجه اسلمها، استلم حاجه مكاني، حد عمل لي اي حاجه، اي خدمه مهما كانت صغيره. بنشكر الناس اللي حوالينا يا جماعه على اي خدمه بيقدموها لنا، حتى لو هي صغيره، حتى لو هي بسيطه، بس ما بناخدش اي حاجه حد بيعملها معانا ان هي كامر مسلم بيه، اللي هو عادي يعني انت عملتي لي ايه. لا، احنا ما بنعملش كده، بنقدر الناس وبنشكرهم وبنحترم تعبهم طالما هو لينا مهما كان صغير. رابع حاجه بقى ودي برضو مهمه جدا وهو اللسان الحلو. اللسان الحلو ده يا جماعه نعمه من عند ربنا، ان الواحد يبقى دايما ما بيطلعش منه غير كل كلام حلو، كل كلام جميل، كل كلام ايجابي. لو شفت حد ما بخلش ابدا ان اقول له الله شكلك حلو النهارده، حد عمل لي اكل اقول له الله تسلم ايدك الاكله دي حلوه جدا، اسلوبك عجبني، او شاطره برافو عليكي انتي تفوقتي انتي عملتي. الناس بجد دايما بتحب الناس اللي حواليهم يقولوا لهم كلام حلو. الناس بتحب تتعامل مع الشخص اللي دايما بيسمعوا منه كلام حلو بيخليهم حابين نفسهم اكتر او راضيين عن نفسهم وهم قاعدين معاه. فين الكلام الحلو ده بجد ما بياخدش مننا اي مجهود ولا اي طاقه ولا اي حاجه، بس بجد بيفرق قوي في نفسيه الناس اللي حوالينا ومش بيكلفنا اي حاجه. فياريت بس ما نبخلش ان احنا نقول كلام حلو لبعض وللناس اللي حوالينا. وطبعا يا جماعه ان احنا نبقى وشنا بشوش، ما بقولش نضحك عمال على بطال، بس وشنا بشوش، قاعدين كده مبتسمين. لو احنا قاعدين مع حد، قاعدين مع اصحابنا، قاعدين مع قرايبنا، قاعدين مع اي حد، يبقى وشنا بشوش كده مبتسمين. خامس حاجه بقى هو اننا ما ننتقدش واحكم على الناس. اكتر شخص الناس بتنفر منه وما بتحبش وجوده ابدا وما بتحبش اي قعده تجمعهم مع بعض هو الشخص اللي بيقعد ينتقد الناس اللي حواليه عمال على بطال، بينظر على ده وبيعدل على دي، ايه اللي انت لابساه ده، ايه اللي انت عاملاه ده، على فكره شكلك مش حلو قوي في ستايل لبسك ده، على فكره شكل طرحتك مش حلوه، على فكره اسلوب كلامك مش حلو. الناس اللي بتقعد دايما تنظر على اللي حواليها وتنتقد اللي حواليها، ايه ده الاكله دي بصراحه انت لا انت بتعملي احلى من كده. بجد اكتر حد الناس بتتجنب ان هي تقعد معاه او تتعامل معاه او ان هي تشوفه، بتبقى مش عايزه تبقى موجوده في اي مكان هم فيه، الشخص اللي بيقعد ينتقد ويحكم وينظر على الناس ويعدل عليهم. ده اكتر شخص بجد بيبقى وجوده تقيل والناس بجد هتتجنب. برضو نفس الفكره ان انا مثلا لو حد قرر ان انا يحكي لي حاجه انا شايفه ان هو غلط جدا في الحاجه دي، بس انا برضو المفروض ان انا افهم مشاعر الشخص اللي قدامي، ما يبقاش كل هدفي ان انا بعدل عليه او ان انا بحكم عليه. يوم حتى ما اجي اوصل له ان انت فعلا لا انت كنت غلطان في الموقف ده او انت كنت ممكن تتصرف بطريقه احسن، الحاجات دي يا جماعه بتتقال بطريقه كويسه جدا وحلوه جدا، ما فيهاش ان احنا بنعدل عليك او احنا بننظر عليك او بص احنا احسن منك احنا ما نعملش ابدا الموقف ده. لا، الناس بتكره اصلا الناس اللي بتعدل عليها بتنتقدها حتى هم لو غلطانين. وعلى فكره لما حد بيحكي حاجه هو غلط فيها وبيبقى عارف ان هو غلط فيها وحاسس ان هو غلط بس مش حابب يسمع حد بيهاجمه او بيعلق عليه بالطريقه دي،
الموضوع ده بجد بيخلي الناس مش حابه فعلا وجودك، ولا حابين يحكوا لك حاجه، لان انت فعلا بتبقى مش حاسس بيهم ولا حاسس بمشاعرهم، انت بس بتحاول تعلي عليهم مش اكتر. جربوا من النهارده ان انتوا تطبقوا اي نقطه من اللي انا قلتها دي، وعايزاكم تشوفوا بجد هتفرق معاكم ازاي، وازاي الناس هتحس ان انتوا قريبين منها من اول مره تشوفوها، وهتحبوا وجودكم وقعدتكم. وعلى فكره مش معنى اننا نخلي الناس تحبنا اننا نتصنع، لا خالص، احنا ما بنتصنعش، احنا بس بنحاول نفهم نفسنا اكتر ونفهم الناس اللي حوالينا ونتعامل بذكاء، ويكون عندنا رحمه في التعامل مع الناس. عايزاكم بقى تستنوا بارت 2.